Ya baik, langsung saja ya. Kita dengarkan bersama-sama penampilan dari Ibu Runi, utusan dari si Anjo Anjo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Ini berapa lama sudah menghafal Bu? Udah hafal pernah tapi mengulang. Mengulang kembali ya hafalannya ya. Iya, Sudah siap ya? siap. Sudah tahu ya untuk teknis lombanya? Ya. Baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk bel satu kali itu tandanya teguran ya. Iya. Bacaan itu harus diperbaiki. Iya. Bel dua kali tandanya ganti soal. Dan bel tiga kali artinya soalnya sudah selesai. Dan nanti Ibu langsung mengakhiri saja ya. Iya. Sudah siap Ibu? Siap. Tenang ya. Iya. Oke, langsung saja Pak Ustadz. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والليل والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Soal 3
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai sudah ya Bu ya untuk soalnya. Dan langsung saja kita dengarkan untuk koreksi bacaannya dari Ustadz Yuni Maha SPD. Dipersilakan Pak Ustadz. Ya baik, alhamdulillah iramanya kayaknya ibu-ibu hari ini iramanya zok semua ya, penghayatannya luar biasa hari ini. Ini penghayatannya pun mantap juga. Nah, cuman bacaannya perlu diperbaiki. Ada tadi yang tidak perlu dipanjangkan, tadi ada dipanjangkan. Misalnya kalla innal insana la yatgha, la-nya la yatgha tidak boleh dipanjangkan. Dia bersambung bukan asli. Kemudian di bawah juga tadi ada yang tidak perlu dipanjangkan. Kemudian ada yang dipanjangkan tidak dipanjangkan. Misalnya wa anzalna minal mu'sirati, na-nya panjang tadi tidak dipanjangkan. Wa jannatin alfafa, na tidak dipanjangkan juga. Kemudian makhraj qaf jangan terlalu masuk ke dalam. Inna yaumal fasli kana miqata, jangan terlalu ditelan ke dalam. Miqata qa biasa aja qa. Jangan qa ya, jangan qata, jangan terlalu tebal. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Rosdaniwati AMA. Dipersilakan Ibu. Nah, terima kasih. Ya, hafalan Ibu ya lumayan juga ya kan. Tapi di sini saya kasih masukan sedikit ya. Huruf sin itu harus ada anginnya nih. Tadi hampir kayak huruf sa. Allamal insa sa. Tadi hampir sa. Ada berapa buah itu tadi huruf sin ya kan? Semuanya kayak gitu. Kemudian panjang pendeknya. Rasulullahina tadi pendek. Rasulullahina qata tadi ya kan? Naqatallah. Kemudian huruf alif, pengucapan huruf alif itu anin nabail azim. Tadi ke ain. Nabail. Seharusnya nabail. Ya. Satu lagi huruf ja. Ja itu letaknya makhrajnya di tengah-tengah lidah. Ya kan? Tadi enggak dapat makhrajnya. Linukhrija. Ya, linukhrija bihi. Ya. Hanya itu. Ya, terima kasih Bu ya untuk koreksinya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Runi ya yang sudah mengikuti lomba surah pendek ini.